biram tulang ubek jariah pala redamam. Nak kandung cepeklah gadang boleh membagi petang tarandam. Ubek jariah limpu bakarang te badan ayah buyong surang. Oi buyong cepeklah gadang. Bangkilah juo batang tarandam. Ayah bansai induk mularai jadi buah bibir di dalam kampung. Sayui kateh cupu ke bawah bak memakai kain karung. Allah bakat orang nak de buyong lampi gadang. Teratak madan dulu buah balun berbungalah. Pailah buyong kerantau dahulu di kampung buyong pengunalun. Untuk membangkit batang tarandam untuk kapagapari dalam negeri. Pailah buyong kini merantau ayah lapeh Jawa Tirila. Walaupun mandeh kini menangis tapi anggaplah itu